Vrlo sam rijetko govorio o slučaju Memić, napisao je Konaković na svom Facebook profilu. Nikad nisam išao na proteste, nisam pisao postove o procesima koji su u toku. Nisam želio da na bilo koji način otežam borbu Arijani, Muneveri, Murizu i Ifetu. Nikad tu borbu nismo bojili politikom, obrnuto je, ta je borba bojila naše politike. Od tih smo ljudi učili širom otvorenih očiju šta je hrabrost i šta je istrajnost u borbama. Mnogo je važnija njihova borba od svih politika, od svih stranaka, važnija naravno i od naroda i pravde. Stranka je samo alat, platforma za borbu. Od ulaska Arijane Memić u Skupštinu kantona Sarajevo nikad više u tu salu u kojoj se održavaju sjednice nogom nije kročila Dalida Burzić. Nikad. Arijana je ulaskom u politiku dio borbe prenijela u institucije. Mogla je tražiti i dobiti zvanične informacije, mogla je pitati licem u lice sve one koji smiju doći u salu o činjenicama koje su za ovaj slučaj bile važne. Nisam nikad govorio ni o tome kako su se nas ljutili bivši komesari i još neki prijatelji policajci kad je Okirić Čedo pokrenuo formiranje ad hoc tijela koje je uočilo silne nedostatke u procedurama. Sve to prije više od 4 godine. Pročitajte ga još jednom, nije ga teško naći na internetu. Pogledajte koliko se stvari istog izvještaja potvrdilo nakon 4 godine. Zadnjih je sedmica, posebno režimska mašinerija, pokušavala od ove borbe praviti političku priču. Vjerovatno jer su šefovi znali da ide po lošim, pa su spinovima pokušali taj zadnji očajnički pokušaj. Kao roditelj ne mogu shvatiti kako je moguće da tako nešto radi. Kao političar koji dio njih poznaje i znam zašto to radi. Zapitate li se šta bi bilo da Arijana, Munevera, Muriz i Ifet nemaju veliku hrabrost i istrajnost? Što da su odustali i da je režim uspio ubijstvo mladog čovjeka zataškati lažirat, saobraćajnu nesreću. Režim koji je okupio korumpirane tužioci i policajce sa ciljem da pravde ne bude. Danas kad je optužnica potvrđena, kad zaštićeni svjedoci govori istinu, kad proces ide dalje ka nalogodavcima, ja hoću da se zahvalim dragom Bogu jer smo imali hrabrost da biramo pravu stranu kad je trebalo i hoću da mu zahvalim na prilici da od Arijane, Munevere, Muriza i Ifeta učimo prave vrijednosti života. Politika stranke, narod i pravda nek sve nestane, a nek bude pravde u slučaju Memić. Napisao je za nas Elmedin Konaković.